church this Sunday morning. It's always good morning to be in the house of the Lord. Is that right? Yes. It's always good to be in the house of the Lord. So we also welcome family and friends who are joining us via our live stream this morning. Sai foi o tatou te mafuta matina o ngā wenga sa malanga I Samoan nava yaso. Ia o nei tu whaola tia mai whai ngā malanga. O le mea lea ia o I la wana tatou whawhatai lea tua. Ia la sa mia si me tara pupulawa. Ia matai tatou vi inga ni tai au. E tua lo mātou tamā, a o te poto lau whanau le mātou whale tapu ai. Mātou tau tino atu o e lawa le mātou tupu sili sili. Mātou te whawhatai ono le mātou wola o lo whapena ona e umawina I o ao. Mau wholawholanga o lo moni pēa ma whamaoni lea aso ma le aso. A mātou potopoto le mātou malu nei, mātou te whātalo whātu, mātou whawhetai le ngangpa ia. Lo whapena o ngana lue o tātou tangata taito atasi. E taitai o e tamari sauninga ni tai ao, e mulita I atu lau whapoto pitonga. Mātou tau tino I le mene umo le sauninga. Le tuspa I o le mātou whaitau iai, pese mātou te peseina o mātou talotalonga, ia whaawa wai peona mātou a watu le viinga ia te o tama. Le soa fo Yesu. Amen. Salamo e tolus fuma whaawa pia. O te whaawatai le ali ia so malawa. E le au noa na viinga I le umutu. E mita la uanganga I le ali. E whaalongolongo ia ie hoku ngaina o na lātou fia I lea. So le mātou pese mua e amatai le worship I le nei tai au. E le ai lava se aso na muta ai lo whamaoni. Le ai se aso na muta ai lo wangalele. Le ai se aso na muta ai lo walofa tunoa I o e moni lava o Yesu I mea umalawa tātou te whawhatai e lava. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God is everything. I am thankful. Sheltered and provided every need that you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you kept me and care for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
au noona vi inga I lo mutu. Mita lawa maka ileni, whalo ulo iai e woko Maina, ona lato Faiai lea. Atatou tatalo, let us pray. We rise to our feet as a sign of honoring your presence, and we ask that your Spirit fall heavy on each and every one of us, so we may feel your presence and glorify in our worship. Wa mātou laulau tutu ilu mo lau fio ili nei tai au, whasifo atu o mātou loto manganga I a te oe. Fiu mai anganga pa iae, baptisoina o mātou tangata tāpua I te totasi. Mātou te watu e le taulanga e te tau malau fio. Noro suafa wala ila mātou te tau. Amen. Tātou matale nei, sani e blessed ina I tātou in the special choir, blessed those who far, tātou te oli oli. Le tua sili ese le tamae tumu I le lofa ma le lofa muti ma le lama lalu filo. E whai le langi ma le langi ma me uma o iai. Ne e whai a fo I le nei tai au mātango fi. Ai mātou tele I loa. Na mātou I ite awa la mātou masani, mātou te ala usu mai le nei whale tāpua I le aso sā ma le aso sā. Lupu moni lava I le mauti noa I mātou. Mai tele whakawelave o na tutupu I le ala.
Telefo ia mai le Fili. E mawhaiona pa le tangata. Telefo I mafuanga te tau le Faiai ona o mai I tātou I nei. Ia le nei lava o wa ia tu suru le tino ua. Lotu mai lo nuu malau e kalesia mai matu uma. Le ngata fo I le nā au ngau le taimi ma le nofoanga. Mwhaiona matu tāpua I lau fio I lungo o wala I le masani e matu. O wala ua ngawia ai tu la fono le nofoanga. O la taufu e mafuta mai le nei whasalalaunga I le teimi o ilumanai. O whapena fo I ona mātou lo uai tu la fono le teimi. A mātou mafo whau ia o wala uma. Na mātou langona ai leo le nganga whaaftai I a te oe. O wai leila wa seisi e puna mai ai le manuia o le tangata. Nei seisi mātou te maua mai ai mea le lei wana o laua fio laua. Le ti o foi alo tu lotu te tai o lo mātou o tunu. Ma o mātou tua a ma mātua I laua fio. O wai leila wa se tua e tu sama oe. Le whaali manino mai ale lo walo o Yesu ke riso. Whanau I le tau pou. Polonga I tu la fono le teimi malino whanga. Na maliu fo I le maliu matanga I lungo sata. Wa velo na soifua malo na ola. Wa velo na malolonga I le oli sanga tu mau. Malona tu manu malo mai le tu mau ma le oti. Wa ola I matou I la le fatutua. O le misterio lea o lo tanu ia o fionga. Fa penafo ina matou mori mawai a matou pespesenga, fatunga. E o lo fewai foi mai matou I o matou mauli. Ma folinga o la o fio na fawina ai matou. Lea o matou mautinoa ai o lo soifua la o fio. Me te fina ngalo malie I le tangata. Mele te maa whaaftai. Whaaftai ona le lava yaso o tuana I atu. Le ta ape ma le salalau o lo nuu malau e kalesia. Whea uwhaitele ma whea uwhaitai tu tasi. Whea ngā malanga sa whenga iei manisi. Le ne o lotu mai ma utau mai mātou I nei. Le vi inga I la o fio e le whaititia. I tu maua tu pei a te oe le whaaftai. Le whamanu. Le whanetanga ma le vi inga. We thank you, Father, for this idea of the remnant of Israel. This whole notion that you can create something out of nothing. You can create big things out of small things. And all we have to do is pay attention to when we were growing up, how we were remnants, when we were baptized into the faith, when we were received as members of the body of Christ in our tender years. And as we grow in faith, as we confirm our faith through the Church of Jesus Christ, up till this day, we come to know that the process continues. That each week we make an effort to come here and worship you. Every time we do Bible study throughout the week, every step we take, every breath, we conceive the presence of you in our hearts. It is our prayer that that continues to carry on as we mature in faith, and especially as we depart from these hallowed grounds, engaging the week ahead of us. Alela se upu yo mātou mutu whauta. Ua lona e si la fia ma mamai o mātou mana tunatuna. Tele me o lo atu ngalu e o mātou loto ma manatu te tūtasi. Tele foi o mātou manatu ma mana o whaletino e le o whawhelo ia e le lalolangi. Tele foi o mātou mana o whawhelo ai.
E pangalea o lo tanu wai mana o lilo e tutonu ia i mātou, na o lau o fio lava e te sila fia. O le ale mapu fo i mātou se i wangana o mātou tawatu ia te oe. O le mātou tatalo lea li ie. I o matasi o mātou mana o ma le fina ngalo o lau o fio. I mātou lafo se wai ia te oe o mātou whamoe moenga uma. Whamoe moenga i le ainga. I lau e kalesia. E meise fo i o mātou tangata ngā lulua e te tōtasi. Tuna atu i lau o fio le li ie. Se e tali mai e tusa ma usi le fio me uma. O mātou muntua e kalesia o wātia e o mātou e tunu o Amerika nei. E meise e kalesia o tangata e peifo i mātou, tangata o atu motu. O mātou tatalo leli i e so se mea o te ape masala lawai le o whatutua o lo mātou e tunu. I mātou wō lava ma le nei mautinoa. O i mātou i le nei whata whaitau langa. O nā o se vaenga e titi lava o le kalesia tele o uma o na tomi o leina ke riso. Ina ia lave ina i mātou mai le manatu whapito, le manatu pu mo mo. Lave ina i mātou mai leia le fili. O i mātou e o ngā tutonu ai lo fina ngāpu. I manino ia i mātou na liutino tangata le loko i lo walo o Yesu ke riso. Ina ia whaola ina ai tangata uma o le lalulangi. O i lawan e whetalai lunga o le sātau. O taunu. Rona winga o mea uma lava na tapena ma wha moe i ai. O mātou tua ai la le whatutua na mua lava. Ua taunu unei le kalesia Yesu Kiriso. A mātou tapena le nei whata. Le nei whata manu mo tupulanga la lo vao so mātou o tunu. O tala whaauto i le nei a aitele o Long Beach a mese fo i Amerika. O mātou tatalo le li i e oe te tuulafo ina la mātou tau mo whainga. I whaise mea o mātou mo whaia i o mātou taimi. Malo mātou whamoa noe e whaato toa e la o fio o mātou ngā ruenga. O mātou tatalo le li i e whai ngā māloa si o mātou tunu. Samoa na lua. Māloa Amerika Samoa e whaonolango mai le māloa meleke. Whapefo i le māloa tūtou tasi o Samoa. O mātou tatalo si o mātou tunu. Whai ngā māloa. Le ngata i lea o e kalesia ese. O lo o tawasu ai le puvai o le ola. Le mātou tatalo le li i a fua mai i nā. Manuia mo i mātou. Lo o maota tau ave nei atunu ese. O mātou tatalo le li i iei lau whamanuianga i le nei atunu o Amerika. O mātou na nofo ai. Whamoe o nei atunu o molana. Se ringa ta i wa mata nei palota. Whai wina i le masina o momoa. O mātou tatalo le li i oa te tūlafo ina le nei malo. Le malo na fua ina i le nei whaavaya mautinoa. E tutusa tangata uma. O watofu le tangata ma mea alofa. Na ave iai e lavo fio. E lema whai lava e seisio na vesea. O le mātou tatalo le li i o mātou mawhawhau i nise te ia le nei atunu. Le ngata il plestene o isi fo i levels, il senate, whamasino, o mātou te itai i le county ma le stete, a meise fo i lo mātou city. O mātou tatalo le li i oa te tukulafo ina. Fili i mātou, a te tofi mai e lau fio ma lo wanganga pa ia. Ne ia papa ave loa i le fili e mu o lau fio, o lo alangaina pe i tutono o lau e kalesia. Ia tafe atu ai ma lo fia ai le lalolangi. Ia le nala mātou tatalo. Tuna atu i lumo o lau fio i le nei tai ao tama. Si e tali mai e tusa mo sila fio me oma. If we have but one request, it is this, Lord, that you allow this worship service to minister to each and every one of us.
Allow the hymns and the lyrics and the melody to touch our hearts in such a deep way. Allow the sermon preached and the scriptures read to touch each and every one of us in such a way that it moves and inspires us to action this week. We ask now that you bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Special choir, le marolonga i le lei. Oh
mātou te talo i au ngāle nei vaenga o le sauninga. Whamanatu mai ai mātou, o le mātou nafa lea. Me le nā laina whananau i mātou, ina i ofo ina atu i mātou i awala ese. Mo la o fio, mo lo fina ngalo i mene. We thank you for this opportunity to practice our generosity as you have received, as we have received from your generosity. We give you this token of our appreciation. Would you bless it? In Jesus' name we pray. Amen. Whiwhionga le tua la tātou whaitawina. Mai le whengainga tuai o le tuse Jeremia mta o tōs furu. Tasi. Jeremia tōs furu tasi o whau fitu. Whapau mai whau eva la tātou. Whetau whenawhuna whai iai. Our first reading this morning is the book of Jeremiah from the First Testament, chapter 31. We'll be reading responsively verses 7 to 9 in Samoan. Wa o whapea na whetalai mai o le li'i, i o tau alalanga ma le oli i a Iakopo, ma i o tau alalanga i le nuku e sili, i nā whaeloa atu ia, i o tau vivi atu, ma i o tau whai atu le li'i, i e whaola i lo nuku o e o tutoe i a Israelu. Whaupuiva. Whetaungalo na lua e wangalia mareko o mtau kosfuru. Whaupu fast food one or whaupu lima sfuru lua la tātou whetau whalawhua iai. Our second reading is in your bulletins, Mark chapter 10, verses 46 to 52. Mareko is fulu, fast food one or lima sfuru la tātou whetau e pēne masni iai. Wo I lato I Jericho, la tona yatu fo I Jericho e ia, a tō mona so, ma le moto tangata e tō tele. O wanofo mai le awala o pāti mai o tā waso le atali o ti mai o whātonga I mea mana. Matua vavao atu leo tangata e tō tele I a te ia, na ia whalolongo ia, a o ia ua atili ai o na langa, le alo o tavi tae, ia e alo whamai I a te a. O tu Iesu, ni whetalai atu ia wala au ia o ia, na lato wala au atu lea I tawaso, o whape atu I a te ia, I e ero tu tele, I nā atu ia, lo wala au o ia I a te oi. O na tiai le e ia lona ofu, ua tu ilunga, ua sau I a Iesu. Whetalai atu leo Iesu I a te ia, se a se e te mana o ia I te whai I a te oi. O na whai mai leo ta waso I a te ia, rāpo ni e, ia wa ai o nei mata. Ma whaupu lima sefulua. Whetalai atu leo Iesu I a te ia, I nā alu ia, o no e whakau e lo whakatu o ai. Na wa ai o leo o na mata, o na guli atu
Yesu I le ala. Whakamuia te le mai le tuela le tātou whetau ma whakalongalongo I upo ana whionga pa ia. Tuma watu pei a te ialo na lava viinga. E ale tū lava. Maso o mawaena tātou mawhauwhau ai I whanau le ase peteo Iakopo ma Ioane. Ma la tātou sanga I le li I se manatu wa ia I la ua atonu na whaoso fo I ro latina na ia lano nofo I le tūtau matau ma le tūtau mga vale o le li. Wa yaso nei o tātou maua le tala na ia pati mai o le tāu aso. E fui le mea na manao ia ia le tāu aso. Pe fui lava o na nau ia tamai lo yaso o mawai. Le mea na tu sai le whanau o sepeteo ma le tāu aso pati mai. E ia mea o lo manao ai le tangata. Pe e lona nau ina ia whaaleleina lona no whaanga. E lona nau ina ia manuia o ia. E pe o le mera na e tapu vai tasi ai level sia o tangata e pito I lunga o le social echelon e pe o le whanau se petaio. Ia ma tangata matitiwa e pito I lalo. E le tā waso pati mai o le na tātou Whetawina, lona tala. Me tātou te iloa, e pese I iai ia le le system e pese I e whawhao ana I e tutonu me ia. Tanga I fo I loso I fua. A iei se me te manao iai. Whamele li e te mawhai ana inu I le ipu o te inu iai ma papatisoina o I le papatisonga e papatisoina ia. E pe iai le winga o me ia. A whapeo se me te nau iai e te manao ina ia e ausia. E iai na tau. E na tau e pe o le tulafono le nao le naturo mea whapeo na malo le ala ma susu le vai. E whapenafo ina I le tau mea le lifa I le tangata ma manao iai. Ia o le mea lau tātou I loa le tala I a pati mai o sa ma whai e pati mai o ona tutongi le tau. Pati mai o le tau waso. O le sia o ngā tātou te maua mai le tala lea, mo mea le se senga o levels of blindness. Whether you're at the upper echelon of society where the brothers Sepedis were last week, and you made a request, or at the bottom of social echelon where Bartimaeus was, where he was blind and poor, and also had a request. Jesus said that you have to be willing to pay the price. Are you willing to take the cup that I am going to drink from, the cup of pain? Are you willing to be baptized in the baptism that I will be baptized in? So that's part of that track, let's say. If you want something, you've got to be willing to pay the price. It's very easy for our young people to see that in sports. If you want to be the best, you've got to pay the price. You have to spend your time going to the gym. If you're an intellectual, you've got to read the books. You have to pay the price. So one of the gifts that we got from the story of Bartimaeus today were levels and degrees of blindness. And the very first obvious level of blindness is physical blindness. That's what Bartimaeus had.
E tawaso lea na tawaso ai pati mai o le vaai le tangata. E pe o le fata mua le nā o le fatawaso ina o tangata. Whanau mai a pati mai o e le pupula. Pei fu ilawa le tangata le na whamarolo e le li. Whaiai tala tangata o ai wanga sala. O ia ea o na matua fua i whanau mai o tawaso. Telefoi tala o Faiai. At the level more not physical blindness. If you are born with a certain perspective, if you have one way of perceiving things, then you're blind to the rest of the world. And that's the first level of blindness. O le fata mo na. O le fata lona lua o le tawaso. Le fatawaso ina lea na tawaso ai tangata ina walato whaiatu i apati meios. O pisa. O e te whalawe lave fua i le li o lo whaila na ngā ruenga. O lo fola al tala le lei, o lo whamalo lo mai. O e te whalawe lave fua oe. Ai se a wā oe o pati meio. Oe o tawaso. Oe mativa. Iwa nei si le lima o pati mai o mawhaiatu. Le alo o tawitai alo whamai i a te au. A whamai le tā waso i o tangata. O whawe lame i le li. So that's the second level of blindness. It's blindness of the crowd. When they didn't know that this is what the work is all about. That it wasn't just for the Sepidis of the world, but it's for the Bartimaeuses of the world. So when Bartimaeus raised his hand and his voice and said, "Son of David, help me," the blindness of the crowd put social pressure on him and they said, "Be quiet." Pio isina me o tā waso a tā inga. E teimi e tātou te o ai ona o tā inga. E teimi tātou te o ai kono seti ma whatau i a tickets ona o tā inga. Blindness of the crowd. O le o fua e muri tai mea istangata. Te whalongo atu ai e whamea me whaile na tātou o mai ai. The blindness of the crowd, that's the second level. Not too long ago, there was this idea in the stock market called the meme stocks. And the meme stocks are these stocks that were discarded for loss. And then when enough people on social media paid attention to it, all of a sudden, it started taking off because people were buying it. And when people are buying it, the stock price increases. And I remember there was a stock called GameStop. GameStop was a store where you can rent and buy video games, much like Blockbuster. And a lot of people were looking at that, especially the business community, and they were saying that business model is going to go by the wayside. So they started shorting the stocks. And when word got out to social media that this is what the big hedge funds are doing, then they start piling in on it. Stock was at $1. And as soon as the meme crowd got into it, started buying it, went all the way up to $120 per share. A lot of people lost money. They bought in at 119 when it topped at 120. My point is there's a certain blindness to the crowd. Mero ta ingele ni melelei. Ta wan tato wo iai mafau iai. Ale o leo po misa ta waso. Pero mena sa tupu ile aso le na o wala au atu si. Ta ma o pati mai o lele ie le alo ta vita alo fa mai e a te a. A fe mai tangata langa si o ina pati mai. Fili mu. O te whale lave i lele. Io, lesi la tā waso.
Mele taue, institutional blindness. That's another level of blindness. Ana o seisia rapi lea e wala au i e pati maio. Te roa le tu. E le maua foi tu e ngā rapi nei fafo atu o le sunako po le maru maru. E nuku wala au i e pati maio i le li. Wai loa le li i le eisi tu langa o tangata i e tutonu o le whale tāpua i o Israel. Ona wala au mai i lo leo ia. Whea pati mai o sangu. Acknowledge le li i pati mai o inana ta tala ai le institutional blindness. Inana pupula ai mata o tangata uma lava o lo manatu le nei. O tangata matitiva o tulafo ina le tua. O almela na sa fau e lunga i le tapu i ngā tangata i. Na tangata mau mea lava mwhau na o i le sunako. Na tangata fo i tele alato tupe mwhau na whaita uranga i le malu i Jerusalem. Ia tangata matitiva e pe i pati mai o ma tangata ia e le lava. Le malosia i o i whale tapu ai. I le mola atou le whaotanga. Me whanau te whawhetai ai i le laiwa tātou. Karisa ma lātou lo te pene. Ina langa i ega le tangata o lo whiamana mia le whaalongo i upu. Ale li i apangalea. E matamuli. Po wheo tā waso ai. Ale nei wa vatu lava le wheaua le li i maile pule la ayana au. Now eliminated institutional blindness. Le tau tulia tofu matangata ma telefoni. Tofu umfutangata ma wifi atonu e i vaenga o le lalolangi. Ele o iai la tātou tapu inga i le nei tai au. Ia e le toteli. So o le isile na tā waso. O le tā waso institutionalize. Tala noa i tangata o tele tausanga o tutonu o le toese. O mai I fafo to pay attention atu nai tangata. Ia. O sa loto nei. O mata le tala nei physically. Ia lo iai pe lava ia winga fa institutions I tutonu. Ta pela o men tato mori mawina ina o sa loto Israelu. Mai e kupito. Ina o mai e mose le whanau ngā Israelu. Wha mai mose. E o mai ata ngata nei a e halu o lato manatu. E kupito ele mea sa ronga ai. E sa loto ata ngata nei kanana ile mea o tafe ili swa susu ma le meli. O au lava o lato manatu I kukama ma meleni na maua I lato a polonga I kupito. Luinga nao le upu institutionalize blindness. Mo ia ba I atu o la ui nei. Ia lo o a mio lava whatangata I o. Yeah, and then the last level of blindness. So we have physical blindness. We have blindness because of the crowd. We have institutional blindness. And then we have this willful blindness. This is something that you and you alone can do. E ti ngā lava na e loa le mea te tau na whaia te le whaia. Te whiwhia polonga. Willful blindness. O mea nai o I le tua I le mawhaiona fō ia le whawhitauri na ese a. Langa na whau whapena o e le tua. Na whau e te lelo loto. E to wheo I tu. A e whina ngalo lava e te tau waso. E te tau waso lava. Le mawhaia ni la unga po se ata mai o se whaiwhi au le mele na. Na o le tua ma le nganga pa ia. That's the fourth level of blindness. It's willful blindness.
You know what's good for you, but you don't do it because you're willfully disobedient. Those are the level of blindness that this story, Bartimaeus, has made us see today. Ta waso Bartimaeo faletino, ta waso le motu tangata ina walato lei loa o le mafu anga le nane na sau le li. Ta lai le tala le i e matitiba. E oa i tangata matitiba pe o Bartimaeo. Ia mle ta waso lea o whata wato ina ai tato ina o tato whanongo atu o whemaiseo le mea na sawai tato. Fasolo mea yo matua a. We've always done it this way. O ta waso whenga tale na. Le mawheo no tō pupula i se isi lava i tu wa tau lava. O ta ngai malwa ai mal pupula al tangata na masani ai. Whalo lomo atu I po kalama I le tātou le tio I le sipa yaso. Me yaso lea le ta o le purple is the color. Le ta o le vaenga le ngata le kanesa o le domestic violence. O le whamaila I tina, e te lor mea leina fasi e le tamalo le nalon tolu. E te lor mea leina fasi. O lea. Lea na fasi fo e lon tamalo lona tina. O le mena masani ai. A whapefo ila le suia le tupulanga lea. O se la whanau fo I la whaawawa ia. Io o leo o tātou I loa. Leo o hao le tala le leisho tātou o tunuku. Ia o tāu aso Pianist. Ai se a lenga le mena masani ai o tātou tua a. Le ngata lai domestic violence, a ye fui lava tātou tū māngai whanua, o lewan tauna sui, le toi whitaui. A lai whalongo tū lava o whamaise, o mea lava na mātou o mai ai. Ilo mana toi le tauan toi tā waso tātou whapena, o leo o teita whola le tala le. O I lo me to te leo tangata, le lofa malang le leo le tua mo tangata na ia whaia. Ia man tā waso muli le nā, o le finau lava I a tau waso pea. Le awe I loa le upumoni, a finau lava I a tau waso pea. Finau a e polonga pea. Finau pea lava I le vevesi. E ui ona o lo le lei le file mo. Willful blindness. Ia le ase o onga mo I tātou I le nei aso. A tātou wa ai ni fufo o le tā waso at all the levels. On tātou I loa ai la ia le nati o le neipa yaso. Le nā maua le Jeremia le na tātou whitawina. O le ale nati. Wa ai I toenga o le whanaunga Israel. Look for the remnant of the children of Israel. O le whitaunga le tātou whitaua mai le Jeremia. E bese I o manuia ale no. Taia rola ia ele tu. Well, I wouldn't say na taia ele tu awa. E ele mea e tupu I le tangata pe a manuia tele. Rea me tupu e ngalo ia te ia le onga o le manuia. E o ia e ia le tua oi o le tangata. Male tua. E le iloa e ia lona tapulaa. Ona so solo I ala ia whatasi le tangata o manatua ia e whapapau ia. Mon me nana tupu I malo Israel. Walu o wale manuia o tu whatasi le manuia. Ona teia rola ia. Mela nana tupu. Whatawhea I tu ainga se fulu I asuria. Whatawhea I tu ainga se elua I Paperonia. Ona tutoe I lola I o tangata ia na perfeta I ai Jeremia. O tohenga o le nu. The remnant. Le tala Jeremia. O tō ia tohenga o le nu. O tō ia na tutoe mai. I le sasa tele lea na sasa o mai. O ina o tutoe whatuina ai le malofo.
o le fufo le na. E whawhewheo na tātou matala mata ma mata I tū le whahali fō mai ma le whapupula ina mai e le tua o lona whina ngalo mo I tātou I le nei aso. O le na. Tātou mata I tū tō henga o le nei. Let's focus on the remnant. That's the anecdote for overcoming blindness at all the levels, at all the stages. You pay attention to the Bartimaeuses of the world, the blind people, the downtrodden, the people in the margin. And I'm not just talking about people just outside our community. No, I'm talking about even inside of you. You have those ideas and those Bartimaeus' attributes that need to be kept attention to. You need to make peace with some of those pieces of your personality so you can know to do that when you go out into the world. And in the process of paying attention to Bartimaeus, there'll be healing in the land. O walawa ne tu la fwai e tātou tangata ese. E mese tangata I e pese I e le Tagaloa ina. Ia o le lona lao le mea. E to o tele tā waso na iai, a na pāti mai o lava lea na whaiere wābenga, ai sea. Langa o isi tā waso e le isi iro lātou lima. E le isi iso lātou leo. Na tā waso fi le mu fia tā waso na. A tā waso te tau na mata I tua I tātou, o tā waso ia leo te tele pe o pāti mai o. O tā waso e fia manao e si iro lātou tūlanga. Ma ua mananao I lātou e tutongi le tau o le whaoratanga. E le ngata I le nā, sa tele fo I perofeta I nāwe teini. E nā o le li I lava. Tele rapi I nāwe teini. E nā o le rapi lava lea na alu I le mea o lo iei pāti mai. Langa aile la mona ma le leo pāti mai. Leo o oto I se nati mo I tātou I le neiva yaso. I leo pāti mai o uma e tutusa. I leo perofeta uma fo I mawhai fe au e tutusa. Au tātou o li I lava o Yesu ke riso. E uienta penaina le whaaratanga tele mo pāti mai. I leo umatala I ona mata. O va ai o ia. O le o onga nā mo I tātou. A tātou o atu I le lorangi I le neiva yaso. Tātou sa ili po fea. O fia ai pāti mai o lo tātou wai. Tātou fiso soani le ia. Ia manatu muli muli. Fisili ia le li ia pāti mai o e iaise mea te manao iai. Mai pāti mai o ioe. Ia pupula o nei mata. Me whātu leo le li. O lo whātu tua. Ua e marolo ai. O le winga o le tala le li. O le nā ia o le ki. O le nā ia o le te tala. I'm not the one. O lo whātu tua I le tua. O lo si o lo lima ma. Go against the crowd. And the blindness of the crowd. Ua whaamalolo I nai oe. So ole nofo I tātou. O wana na tātou whātua tua fi le mu I le tua. Ia whātua tua ma whaise ngā ruena. Si le lima. Whaise meli. Ave se leo I le li. Ia lofa mai le tua. Ma whamanuia I tātou. Ia I manuia tele le tātou nuu mana tātou e kalesia I le neiva yaso wa teina. Ai pe lava o loo e vela palota le ngata I nei tātou nuu Amerika e whapefoi I Samoa puta foi meitina I le malanga. Ia manatu nisi le tawana tātou nuti I mea le langi langa o tātou mai le langi.
Ia te le au ia namanatu. Te lofo ia le soani mo I tātou. Tātou nuti mea fatasi melarlangi. We are in the world, but not of the world. Tawan tātou I loa I le aonga nā le tuspa ia. Tātou te nuti mea fatasi matangata le larlangi. Mano tātou mauti noa o tātou tangata le langi. Ia I muia tele tātou nuu I le neva yaso. Ala whai U tātou usaminga I le pese, usaminga I le pese. Listen while you still can be the master's
Whaftai tatou whipese ni ule sape leo vi inga tapu inga. O whaia le fundraiser MCDN pe mai al sauninga I whafui le courtyard le tatou whalatonu. Na ua tau mai o Hawaii beans, carne, horchata. Ya tolu fue ese pozole mo I latou e tau sanga pozole. Whauta mai le nā whaalinga tātou tu sosoani fui fundraisers of the Ecclesia. Noro whiu na miesa sosoani. E la tātou whai ule tau. Let us pray. We've come to the end of our worship. We've discerned your will. And now it's up to us to carry it to the world this week. As we go out in the week, we ask that you will be with us. May we feel your presence and know that you are with us till the end of the earth. O mātou wo I le si uiore nei tāpo inga. O mātou tatalo leli ie. Ia bea mawhatu e pa ule le lei. Le ngata ia mātou upu e whapefoi pese me tā ulanga tatalo. Ia bea mawhatu e pa ule le lei o mātou tangata ngarului. E tupu maola. Whalau te leina aile whina ngalo la o fio I o mātou tangata. Ala mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa mutu vale o le atu o te maa. Le me mawhtanga le motu sia malo o nganga pa ia. Lunga le ia I mātou malo whanau whatutua le lalai au au. Nei se I o le whapavau lawa.